ama sapenen 2025 Christmas chibai na ball win kain bollen tua topic here hi la khang lai te la khang tha te ha dinga ka seimam chu khamna theilang hi in zu kitina zu chung chang hi ni ba tiu hi in zu ong kiti te ngala zu don le don lo yong ka kharen zu don han seile adon lo yong athin adon yong athi ti ho vel ko hi in na e wanga chu na dona le na ta sa ipiti I chan ge ya effect gm ti chu innovate diwa hi in tua he kan seile le hi poyau cha kan bolen ai le cha hi ipiti lesson ilam diu ham ti chu kan ba sa de he to kom Christmas bang ano momo ge e bang ka momo te chai nai de kya bang dang ila be o sime wa ta kai to zo om na lai chu ke tor ko ba de o sime e bola ka domnu ni ki themo pi ma hang dong no ko ba ya na mai ba sa in ko be le te sin ko bi ro ka kham wang na ki themo ni khelo ni sam hang cheda e ma de zot yeah bye anu su kenan yo ini pang pot ore mai ki ngam sam hai Christmas no se don nok ni sam ha ngon lap ka kabun vai no vai hey le bang nu fu ke musuh ya tua video chu imu ta chana le tua kan sai di chu alas langa chu loi cha ho ki ngai ta ho chi piti ta metele zu an don wa ki panan zu phat lo dan nan chu loi le pai tiong hi loi le pai tian na loi khat na pai khat pa ko ma kin ti pen the poi na best friend pa ki sanan chun nan chi the he je chun tua alas pen akan sai nun pen chu hi le amo mi li chu ki ngai ta he vin zu adon no vin hi le zu adon na ba ang ki tu mo na min ai nei pan an dal na ba chu azam ba chu adai chi ai achang cha ki zam ho chula na alas pen pa da thau chula na le alas pen pa da thawa alas pen pa su na ding hetalo ewanga aloi le pai na no kham ta chula na le aloi le pai aso su na ding ki su ta ewanga khat pa koi ma ke dan talo ti chu chun pi ba sam te le na roi le pai ang ki nyam ji chun loi le pai yang ki han par hin lang loi lai se chunga he loi le pai hi apha chumo thom hi chumo mu lo hi ji chun tu kum Christmas he nu le pa ti ho to aten in ko ti ho to mang khom yu te ti hi kan tim na hi e ke ma lang kaya ka chi pai le